Assalamu alaikum туугандар, сиздер онлайн скол YouTube каналы. Бүгүн биз Самуйлардын баасы менен тааныштырмакчыбыз. Бүгүн 4 декабрь, Каракол шаары, Каракол мал базар. Бүгүн мал көп базарда. Кеттик эле. Томайсың. Qancha ekan o'zi? Buyu? 80. Boz. Bozi qanchani tutdi? Birinchi tut. Birinchi tutdi 80. Sen qancha tutdi? Muzosi meni. Yo'q, bu muzosi o'zincha ekan. Qo'ydik. Bu o'zi qancha? 100. 100 ming deydi. Mana ular bor ekan. Atam o'y qanchasi bor ekan? 95. 95 be. Qanchani tutdilar? 4. 4 te. Qancha litr sut beradi? Ya. Qancha litr sut beradi? Süt? 15 kaderi. 15 kaderi. Hava qancha to'tasar edi? Ya. Qancha to'tasar? 65 to'ta. 65 ya. Murat mutakal to'qoling qancha? 80. Qanchani to'dilar? 3 tutgan 4-chisi. Cüzon deydi. Bu qancha aka? 70 qanchанчы tut? Birde çitigilç. 88 muzos menen. Muzos menen be? Muzos erkek urgaç. Qancha tut berdi? Sutachni. Hazır 3 litrden örtü. Bilen altta. Sizlik qancha ularınız? 85, 165. Qanchani tugan ular? 2 tugan biraz. Yaşlı turib,